ama atila ako ni athodo tai chile dia vien gali gam lama nama sang wa ati sukuma chun nangor ama namu du ahi gati vin dia vin na zauwa ka sita ati tin ama ho ta to gonin ha pa na ki pong than thunga kon chun ati do loi jin ase ji te hinga thulu ding chu athai jor ta vin ahi Amen. Hallelujah. Amen. Nalungsin na kita ta na ito na pagkay tulisin ka husin kawin. Epa, nasate na ngayon now. Mangkay din pagkay kung soti na tutin techa. Na ngayon na honte na ngayon now. Rosa pagkay sisala na Leigila na sa amin pagkay tusin ka. Epa, Tina tong henzolo, Banoy Johnson hon tong henzolo. Pagkay natahat na timbol kina tusin ka na todo. Pagkay ito tiya ko. Pagkay hitilay mo hitilin hepa kanding zula pa lamma na. Ay lola gamla timo hizong o dunia hi. Pagkay nang maloki na tinga kaman sa atin siya. Di ka mang lay mo yan sang sanay piseon pa namin ka.
kapag Yesu Kristan han kutobet cekni bagay hana zung ahin nahin mansa bagay kan thate ho lungtim nangin eba nahin mansa dunia long ta ahit simun eba nalo pina kaman sa te jiwit ama ho zalin zong namin katang tuzin ka bagay hitsi eba kapag Yesu Kristan han mun kahin zong may le eba angai maya to he ba ichimun kaung lunuhin pagay chon se gal asa na ba kola so tingla chon se na kathina ba kona o ni khalen nang ma to pagay kimuto dinga hung tho to de ka hiti ka gel do chi the na ni pagay tu jing ka eba ichimun na ang pai hagaw patay po na dong nitsa kakipa na lom we hepa tuzing ka ikholopi ta adem chan chan ni bagay kapol ko no se nang malopi na iya agaw nga madinga dong pagay kadung hagaw lang